Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya Mizoram State Assembly in thanpui chu November ni saria ne ni dona December ni thuma vote chiar ni ang Mizoram in thanpui vote chiar hun chu pathian ni atla ko wangin Mizoram a hel tu an tam hle Israel e Hamas in dona wanga thiza chumi sang khat za an chuang to Mizoram State Assembly in thanpui chu November ni saria ne ni dona December ni thuma vote chiar ni ang in thanpui vote thak nei hun hi Voin Khan Election Commission of India Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chona puanga Mizoram role in Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan and Telangana te assembly in than hun puana ni bok Mizoram state bika October ni som pathum hian in khan hriatina ti chuani anga chutum te tan ming thelo hun top ni chu October ni som ni ani anga October ni som ni pakata ming endik ani anga in hnuk dog du tan October ni som ni pathum thleng hun honani anga in khan vote thak hi November ni saria ne ni dona December ni thuma vote sira ni ang Mizoram hen vote nei mi noi riat singa sangkhat zare somko pangan oma in khan hunung ber aya vote thak thei tamna hi vote sing riat sang thum za seri som pali ni a kum sang ni som pariat khan za somret pakhat point paruk pakhat in vote an thak ani voin ve khan Mizoram CEO Pumadub Vyas chuan press conference Covid media te chu in khana fel file dik nei ani theina na ti tu le ti lo turte atam theng ber pong char turina cha a MPF le NGO dangten election mon omle fel fai tak ne konga thei to pan chu thin chu fokomati a Mizo mi pui vote nei to phot chu vote thak theu tu le vote thak thana ber ni tura tho hu puya asomani Mizoram CEO chon ECI in vote thak huna pon vele model code of conduct chu man tan nga lani thu soin political party zongjong tele sarkar officer te po model code of conduct noi a hian khuwa khirani a voter te du thanna ti boy thei zonga chet lang chi reng reng chu khapani thua soi bokani Pumadub Vyas chon additional CEO kai shoi state level media cell din ni im district ina kalpuya ni ti a election official tan training sang kalpuya ni bok ati vote atlak thathe nan SVEP kaltangin zirtena kalpui mek ni in EVM le VVPAT first level checking zo felani a ballot unit sang ni somthum panga control unit sang ni sompariat le voter verifiable paper audit trial VVPAT sang ni somni pakatte in thanna ta na man turin ve himna khau tak noi kol mek ani Election Commission of India and State panga vote cher huna puan December ni thum chu pathian ni ani awangin Mizoram a hel tu an tam hlea son tir tura rotna MNF le Congress Party in ECI an thon ngal MNF party chu tarlan danin Mizoram Legislative Assembly election results cher huna ta na Christian teni big pathian biak in khom ni tak arua chu tha an ti lo hlea Mizo Christian te palzuna an ngai ti soin Chief Minister Puzoram thanga rotna angin Voin Khan Chief Election Commissioner Election Commission of India nena Putisi Kapming thanga General Secretary MNF General Headquarters mingim sondil turin an thelut ti an soi Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan Election Commission of India pathian ni MLA election vote chiar tura ati chu andulo takzeta vote chiar ni hi son ne ngei turin Election Commission of India an phut ti an soi ani Congress Party chu sem halin vote chiar ni ta na Christian teni poimo pathian ne ruwa chu andulo thun soya Election Commission hena andulo ziana takin an thenti an soibok Mizoram Senate Moderator Reverend Dr. C. Chongming le na chuan Mizoram in than result pon hun pathian nia ruwa chu tha an ti lo le ti soin hemi chungchang a hian Mizoram Corporation Shruai tu the committee thut khom chunak tu zana ko ngalani ati heni hi Christian tetana ni poimo tak Bible Sunday ni in muntena hun poimo tak achanga Christian tetana ni poimo pathian nia in than result pon chuan akai noi zongjong in khom thailo tur le na thok tura chuak tur tetana harsat arin thu soya Election Commission hena andulo na thlen nge an tumti soin Mizoram Mainilo State danga Christian te point harsatna an to pha arin thu soi bok ani India zelena komsom ser panganalom na pola Mary Mati Mera Desh campaign kalpui chu chunjom zel ni in Voin Khan Longkai DCP Satual Zola Longkai district chunga khosang sanga tanga leilak te chu chun khom ani heng leilak khom te hi kartavya petmuna marta te huan Amrit Vatika siamnan manen dona Additional DC Pu Abraham Berazi khite chuan Chanchinthar ten zelena lutna an hriat chen deuh deuh theinan le mitin thinlunga ram hmangai na le inpum khanna tha siamani zel theinam Merai Mati Mera Desh campaign chu kalpui ni thu soya India ram chu nam tong khosak phung le zirang inang lo tak tak chen na ram ni ma se ram pakhata cheng thon ni angin inpum khatna le inlung rolna thatak ne poimo thu soya he huna hian kothang sanga tanga leila khom te chu Pu Abraham Berazi khite additional DC on block development officer ten hena train lo dongin mun khata da khomani
heng leila khom te hi Aizawl la hon phei tura ruam man ani a Aizawl atangin Mizoram hun sang leila khom te chu martyr te huan Amrit Vatika siamnan Delhi a thon thlak ani ang Voin Khan Manipura zo fa pol sang khai khom tura din zo United Shruai to Central OMA office a lengin an hmalak dan te Central OMA Shruai to an soipuya Central OMA chon Manipur tol chung boin a zo United hmalak na atan cheng noi somni an hlana zo United Shruai to te hian Manipur tol chung boina wanga zo fa tem har satna an to chung changa zo United in ma an lak chomek dan te an tar langa zofa pol sang telung rual taka an kal thule in pum khat zel na tura thei to pan chu thu soini Central OMA President Paul Khata chuan zo United mulak chho dan ne Manipur zofa unaw te zinga in pum khatna om zela wanga lom mati thu soya Central OMA chuan tanpui an ngai na pianga thei to pan chu zel tur thu soi bok ani Right to Information RTI Week Pualin Voin Khan Champhai DC Conference Hall Keifang Tlanga hun manani a Champhai Borsa Pujem Salin Chanana Man Pui he huna hian Champhai District Head of Office te SPIO le SAPIO Champhai MJ ho tu te Champhai Sub Headquarters MHEP Waime le MUP Shruai tu te antel ani Champhai DC and District Appellate Authority Pujem Salin Chana chuan mi pui te Rorana Sarkar Democracy le RTI chu thilkal kopta tani ti a Sarkar hmalak na le na thote Shriat chu khole tuite chanvoni ati he dan hi ani tur anga man tangkai ni thenan RTI hnoemo phuna fongchel tu SPIO le SAPIO te chu he dan hi lo in zir chianga a hun bituk chu nge ya information pe chuak thin turina cha a RTI chu India khole tui zong te tana digna chanvo poimo berte zinga mi ani ti hretharle le turin kalkhom te cha in mi pui duna dilru putlat chunga RTI zuna te uluk taka chang turin acha ani he dan hnuaya chet lak dan tur chung changa hriat thiam lo le hriat chen du an nei te chu District Administration emo Mizoram Information Commission nama intashung nova zo fia thin tur ani ati a mi puiten sarkar atang an hriat do piang an hriat theina man ruwa RTI hi langtlang sarkar siamna tur thil poimo sarkar khalngil tu le sarkar tha siam tu man tangkai tak ani awangin Champhai District mi puite chu RTI mang orde do turina cha ani RTI week hi October ninga tanga October ni sompani chungin rampuma manani a alomna pui ber chu Aizawl ne ni in district headquarters tina he hapta chung hian RTI ekporin hun an mang vek don ani Voin Khan ngopa kochua Mizoram Sarkarin Mizoram Cleanliness Competition abuat se chu honani a he huna hian faina thutiam te nein zirlai tele khotang le NGO pol sang te antel ani Saitul SDO Civil Police Laram le na chuan ngopa khuwa chuan faina angai poimo azol zela poimo ani tia an fai hle chunga an mani aya loman dong tlak zok khotam tak anomani phei chuan Mizoram chu achang kang hle to ti na ni dona chu wangin hun ti nok tu ni lova an kalsan huna piang fai taka kalsan zel tu ani apoimo ani ti soin mi puikal khom te chu fai na konga na sale zola mi te en ton tlaka thok turin acha ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Tanzania President Samia Suluhu Hassan ne New Delhi anin koma rampani hruai tu te hian India le Tanzania thodun na sang ten soiduna tun aya thuk zok le lian zoka thodun dan turan relani he baken rampani sarkar ayo mi poimo te Voin ve Khan India in sum dona le investment lamte ral thuam le tui lama ven himna te zirna sang zok le mi pui in po na lama te thodun zel dan turan soi hobok ani Prime Minister Narendra Modi chuan Tanzania President nen hu chu intro man siama India le Tanzania ten hun rei tak in thian tha a anlo thok don to chu lomamati thu soin strategic partnership a hlan kain tumati a Africa India tho pui nai viber chu Tanzania ni atibok Israel le Hamas te indona wanga thiza chumi sang khat za chuang antling to a Gaza chengmi noi khat sing ni sang thum chuang an tan chi a United States chuan Israel pui turin indolong lian ne fighter jet atilu to ani Voin Khan Israel sipade chuan Gaza Strip a Hamas omna mun zanga chungan ka pa mun tamjok an thunun le to ni in Israel sipade chuan an soi ani Chanchinthar serti top na na tang pui Mizoram State Assembly in than pui chu November ni saria ne ni dona December ni thuma vote chirani ang Mizoram in than pui vote chir hun chu pathian ni ata ko wangin Mizoram a hel tu an tam hle Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Tanzania President Samia Suluhu Hassan nen New Delhi anin kom Israel le Hamas indona wanga thiza chumi sang khat za an chuang to chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani